Хаумыгыз хөрмәтле телевизор караучылар. Ишембай телевидениеның Сәлем каналы тулкыннарында ярлы бүләк тапшыруы. Һәдәң менән Хана Максутова. Котладар программаһы һәр ананың шәмбе көнендә 20 сәгать 30 минутта һәм якшәмбе көндә иртәнге сәгать 9-да эфирга сыга. Туган көндәр елда кабатлана, ләкин кабатланмай үткәне. Бәхет, шатлык һәм тазалык менән килеп торһын алда көткәне. Ошо көндәрдә үзләренең матур гомер байрамнарын билдәләүче дусларыбызны истәлекле вакыйгалар менән асын күңелдән кайнар котлайбыз. Ярлы бүләгебез һеҙҙең өсөн. Şaşaklardan tutup peşine varam. Bu şeylerleşmek yaşayık tatlı. Biz belabız her kimde de kireksi yaratı. Kimge azirek kirek, kimge tüverek. Lakin maturum bağırım şimdi yaşayırak. İşitem yüreğin şaberek tibe. Çünkü bizge yaz gile. Yaz gile. Bizge mehabet gire. Yaş kızlarının yürekler. Şaberek tibe. Yaz gile. Bizge yaş kızlarının yürekler şaberek tibe tibe. Ulama bu mine yaratmayı deyip senin ışığına kildim akıl makiyip yaramayı bir kimne Kimsetirge, kişi sirge, tişsem silirge Eydeki dostlar biz birge bulduk Koңылlar aşık hem jırla jırlık İşitem senin gayrek şaberek tibe Çünkü bizge yaz gile Yaz gile Bizge mehabet gire Yaş kızlarının yürekler Şaberek tibe tibe Yaz gile Bizge mehabet gire Yaş kızlarının yürekler şaberek tibe tibe. Yaz gile bizge mehabet bire yaş kızlarının yürekler şaberek tibe tibe. Yaz gile bizge mehabet bire yaş kızlarının yürekler şaberek tibe tibe. Yaz gile bizge mehabet bire yaş kızlarının yürekler şaberek tibe tibe. Yaz gile bizge mehabet bire yaş kızlarının yürekler şaberek tibe tibe. Хәзер Котладар редакцияна килгән хат юлдарын укырга чыгабыз. Ишембай районының Тирмәнелга авылында туып үтеп, хәзерге вакытта Мәскәү каласында гомер итүче, дөньядагы иң кадерле кешебез, әсәебез, өләсәебез Гизатуллина Венера Керам кызын 60 яшьлек юбилей менән асын күңелдән кайнар котларга чыгабыз, дип яза Нижневартовск каласында яшәүче улы Роберт. Яздың тәүге кояш нурлары, табигатьтә үзенең сафлыгы менән нисек балкыта, безнең кадерлебез дә үзенең күңел нуры менән тирә-юньдә матурлай, якындарына, дусларына, тугандарына йөрәк йылыһын өләшә. Шуңа ла без уны бик нык яратабыз һәм туган көне менән асын күңелдән кайнар котлайбыз. Кадерле безгә һаулыктың иң ныклыһын, бәхеттең иң олыһын, гомернең иң озынын гына теләйбез. Иртәләрең кояшлы, көндәрең аяз, кистәрең айлы, уйдарың якты, күңелең тыныс булһын. Барлык яшьлек тыйган изге йөрәгең, сабыр халкың, барыбызга ла хәсәрлекле булганың өчен һиңә сикһез рәхмәтлебез. Киләсәк көндәреңдә сәламәтлектә, муллыкта, кайгы хәсрәтһез, көлеп, елмайып үтһен.
bizi hüyündürüp, turmuşubizi yemlep, uzun uzak yaşarga yazhın. Esey, мәңгі hünmet gümür kıyaşıbız hinin hav selamet, bizge ılı törek, kengерsi bulup yaşawın üzi ılı bakıt. Qadirli biz, bayramın qıtlı, mübarek, günderin kıyaşlı, bakıtın her saq tüңerek bulhın. Gümüründen her günün oңıştarının qarşıla, havlığın nıq bulup, yerdagi barlıq bakıtlarda tatarga nasip etin hine. Biz hini bik nıq yaratabız, hağınabız. Yaşav şatlığı hin bizin yaxşılığın minen örnek hin, ağırsaqta hine dayanabız. Bizin için her saq kerek hin, al hin bizden tebrik edin, oşu bulhın, oğlu bülekter, tınız tırmış minen, egel şat yaşav, azın gümür, bizin dilekter. Rahmet hinesey, ızak yaşa, bakıt şatlık minen gümürit, seskelerge kıyaş nisik kerek, hinde bizge şulay kerek bit. Hini yaratıp, olın Robert, kilinin Aygül, yeğenin Timur. Hürmetli Venera Kerem kızı, 60 yaşlı körkem yubileğiz, qatılı bulhın, günderigit bülekterge, konustarga, bakıtga tuğulu bulhın. Ötken yıllar üçün qaygırmağız, kış artnan yemli yazar, ses keliyeyder yete, yetele, ötele kite, akışının işlegen şıqala. Yakındarıgı tedin minen gırlanırlık, büte yürekten hürmet iterlik bulhın. Tağala көп tapqırlar, barlıq tuğandarıgızı yubilik sehne yiğiğizı tileybiz. Alız Sibir taraftarından ballarıgızın yerli bilegi, hizin taraftarga yolana, qabul etip alığın. Isken jilday gümür ötte küye biz şuna, Vakıtından irte yürek sır birip kuyma, Yaşibіз әлі tınmağına. Kire günler, kite günler, kile de kite, Yap yaşidik kişe. Gitsin günler, dirişme yürek, Yürek yaşdip yaşarga kirek. Gitsin günler, birişme yürek, Yürek yaşdip yaşarga kirek. İse jiller ise de ise, Jil isken yokka ismedik yat ise binne, Kukrekte yürek dipkende yaşibіз әлі, Gümürnün bitkin matur мәлі. Kire günler, kite günler, kile de kite, Yap yaşidik kişe. Gitsin günler, birişme yürek, Yürek yaşdip yaşarga kirek. Байлық түгіл бай болу кісі, Нилерің бар өзіңнен сын қалдырып кеттер. Жиллерге ұшымаслық болсын төккен күшлерің, Алсын жүрді матур ішлерің. Кие күннер, китте күннер, килләдік кетті, Яп yaşidik кеше. Gitsin günler, birişme yürek, Yürek yaşdip yaşarga kirek. Gitsin günler, birişme yürek, Yürek yaşdip yaşarga kirek. Kille de kitte,
birleşme yürek yaş dip yaşarga kirek Killa günler killa da kitta Yap yaşidik işe Gitsin günler birleşme yürek yaş dip yaşarga kirek Gitsin günler birleşme yürek yaş dip yaşarga kirek 60 yaş ol күптә аза түгел. Күңелегез хистә төшмәһен. Һезгә насип булган бәхет, шатлык, якты көндәр мәңге үтмәһен дигән матур шигырь юлларыннан башлана был котлау хаты. Ишембай районының Яңа Әптек авылында туып үсеп, хәзерге вакыт талашында гомер итүче Ибраһимов Надир Шәрифулла улын Фәттаховтар гаиләһе котлай. Һезне ихлас күңелдән 60 яшьлек матур юбилейгыз белән котлайбыз диләр якындарыгыз. Гомер иртәләрегез бәхеттә, матур уйдар һәм якты өметләр белән һау сәламәт булып каршыларга язһын. Ямле яз айында тугангамы, һезнең күңелегез дә изге, ак уйдардан тора. Барыгына ла һәр вакытта ярдәм итәргә әзерһегез. Киләсәк гомер юлыгызны бүгенгеләй матур, тулы бәхеттә үтәргә язһын. Алдагы юбилейдарыгызны ла балаларыгыз, тугандарыгыз, дус-иштәрегез, якындарыгыз менән исәнлектә, һаулыкта каршы алырга насип итһен. Күркәм юбилейгыз котлы булһын. Тагы бер тапкыр артка әйләнеп карарга мөмкинчелегегез бар. Артта матур яшьлек елдары, эшләнгән изге эштәр, иң сагыу, онытылмас мәлдәр. Һәр яшәлгән көнегез байрам кебек үтһен. Дөнья мәшәкатьләре артта калһын. Һаулык һәм озын гомер теләйбез юбилярыбыз. Уның күңеленә шул тиклем күп яхшы сифаттар һыйган. Акыл, мөләйемлелек, сыслык, изгелек, шаянлык, саф күңел, тормышты кешеләрне ярату. Уга тиңләшкә килә. Бер караштан кешене ылыктыра алырлык хәләткә ия ул. Уның кебектәргә яшьтәр дә олы буында тартыла. Һәр вакыт шулай булып кал. Авыр сактарда ла шатлык менән бүлешергә лә һәр вакыт һиңә киләбез. Һин сабыр гына елмаеп, һәр беребезне тыңлайһың. Кәңәшләрең менән ярдәм итәһең. Зур рәхмәтлебез һиңә. Киләсәк көндәрең өмет менән тулы булып, гомер йомгагың шатлык хиснәргә генә тулып тәгәрәһен. Тормыш авырлыкларына бирешмәй, сабыр булып, һәр аткан таңга, яуган кардарга, килгән яздарга, аккан һуларга хукланып, үткән гомергә үкенмәй, әлегеләй изге күңелле, алса көйле булып, озын-озак бәхетле гомер кисергә язһын. Ходай үзеңне сәламәтлектән, бәхеттән, күңел тынычлыгынан айырмаһын. Гомереңдең бул мизгеле туктап бер йырлап алу, үткәндәргә шөкер итеп, киләсәккә юл халау. Иң изге теләктәр менән Фәттаховтар гаиләһе. Ишембай районының Яңа Әптек авылында гомер итүче Надир Шәрифулла улы 60 яшьлек күркәм юбилейгыз котлы булһын. Якындарыгызның изге теләктәренә без дә ихлас кушылабыз. Улар һайлаган йылы бүләк бүген һезнең тарафтарга юллана. Кабул итеп алыгыз. Yüzüp bara, sakına tüzüp bara, yaşlık menen aralarda мәңгегә ödüp bara. Aği dilinden gidip baram, yaşlıktan ötüp baram. Әкірінігіне yaşlığımdың yumğağın ötüp baram. Aği dilinden gidip baram, yaşlıktan ötüp baram. Әкірінігіне yaşlığımdың yumğağın ötüp baram.
bilen qarıp baram Paraxot üstlerinde Yaşligim qalaşında Bargıla izlerimde Ağı dilden gidip baram Yaşlikten ötüp baram Ekirinigine yaşligimdin Yumağağın ötüp baram Ağı dilden gidip baram Yaşlikten ötüp baram Ekirinigine yaşligimdin Yumağağın ötüp baram Dilden ağıp baram Hayrandar kalıp baram Bargan hayın yırağaya Yaşligim menen aram Ağı dilden gidip baram Yaşlikten ötüp baram Ekirinigine yaşligimdin Yumağağın ötüp baram Ağı dilden gidip baram Yaşlikten ötüp baram Ekirinigine yaşligimdin Yumağağın ötüp baram Ekirinigine yaşligimdin Yumağağın ötüp baram Хәзер киләһе хат юлдарын укырга чыгабыз. Тормыштың агын күген, уның әсеһен сөсеһен татыган хайын, ожмах сейдәрнең аяк астында икәнлегенә төшенәбез. Туган йортка кайтып бер генә сынак сәйсү дә иң зур бәхет икәнлеген көндән-көн асыгырак аңлайбыз. Тик унда уның янында гына тормыш тыныс, галәм моңлыты башлана был хат юлдары. Ишембай районының Атнай авылында туып үтеп, хәзерге вакытта Ишембай калаһында гомер итүче Йөдембаева Зәйтүнә Әхмәдулла кызын 70 яшьлек күркәм юбилее менән Өфе калаһында яшәүче балалары котлай һәм тик изге теләкләрен генә юллай. Безнең кадерлебез 1954 елның 14 мартында дөньяга авыз сала. 10 классты тамамлагач, калабызның трикотаж фабрикасында эшләй. Атайыбыз менән безгә Ләйсән менән Айгөлгә гомер биреп, үз аллы тормыш юлына аяк батырдылар. Хәзер инде һәрберебезнең үз гаиләһе, үз тормышы. Әмма сәйбезне бер генә минуткала онытканыбыз юк. Форсат булган хайын кадерлебез янына ашыгабыз, ашкынып кайтабыз. Хөрмәтле һәм кадерле сәйбез, бүген барыбыз исендә илаһи зур байрам. Йер йөзендә һинән дә якты, рәхимле, олы янлы зат юктыр. Тормыштың рәхәтен, күңелдән сафлыгын, намыстан паклыгын аңларга өйрәтүче, үз янәшә узгарып, күкрәк көтүменнән иман индерүче әсәй. Һин булмаһаң, без ояһыз кош, моңһыз, йырһыз һандугас кебек яшәр инек. Тормышыбызның яме лә, тәме лә булмас ине. Алланың мең рәхмәте яуһын һиңә әсәй. Кадерлебез, һиңә күп теләктәр теләктә аз кебек. Матур гомер бәйрәмендә һиңә һаулыктың иң наклыһын, бәхеттең иң улыһын, гомердән иң озынын гына теләйбез. Барлык яшьлек тыйган изге йөрәгең, сабыр хылкың, барыбызга ла хәсәрлекле булганың өчен һиңә сиккә рәхмәтлебез. Һәр вакыт һинең күңел йылыңды тоеп яшәйбез. Ярдәмеңә, акыллы кәңәшләреңә мохтаҗбыз. Һине сиккә яратабыз, хөрмәт итәбез. Киләсәк көндәреңдә сәламәтлектә, моңлыкта, кайгы хәсрәтһез,
gülüp, yılmayıp üten, bizi hüyündürüp, tırmışыбызды yemlep, ızın oda keşerge yazhın. Yıllar üte tırhın, hıvlar akın, şatlık minen kilhen yanğı. Biz tileybet alda gümrüngden, bereketli, yaktı, nurluhın. Izın gümür birhin kıdayhine, hızlamahın ayaklıların, bakit şatlık, kıvanız targına, görülep tırhın atır tağdarın. İň izge kutlaw selimleri minen, kızların Leysen, Aygül, kiyevlerin, yen-yenserlerin, barlık yakın tuğandarın. Hürmetli Zeytune Ahmedullah kızı, 70 yaşlık körkem yubileyiğiz qatıllı bulhın. Gümür kebenderin uslarga aşık magdali, eligiley bik hükümlü, izgi küngüllü, yardamsıl bulup kalıgız. Kıday hizdahılıktan ayırmahın. Yakındarıgız haylıgan yırlı bülek, hedin bayram tabının tağıla yenlirek, yemlirek ithin. Bismillahirrahmanirrahim. Алло, Алло. ұзақламай қайтып етемін, ей? Көтем болам. Orundukta yedi samavur Birgele maralay besey Dıl yola ütemleneme Eseyim yağan sey Eğer gittim yodamışka Yırakta kaldı esey Ağındıra eseyim hem Eseyim yağan sey Eğer gittim yodamışka Yırakta kaldı esey Ağındıra eseyim hem Eseyim yağan sey Zatlı seydir alıp koydum Şatlanhın dibeseyim Eseyimdin kuldarınan Demli seyder seyim Eğer gittin yodamışka Yırakta kaldı esey Ağındıra eseyim hem Eseyim yağan sey Eğer gittim yodamışka Yırakta kaldı esey Ağındıra eseyim hem Eseyim yağan sey Yedi samavırdı şajlatıp Yayılap seyisirini Uy mine min eseyime Serderde sisirini Haydayken yedi samavır Yüreğimde eseyim Mine iken tenli tügen Esey hevesken seyim Haydayken yedi samavır Yüreğimde eseyim Mine iken tenli tügen Esey
özgəni səyim Üyərib gittim yolumuşqa Yıraqda qaldı əsəyim Ağındır o əsəyim Həm əsəyim yoğun səy Üyərib gittim yolumuşqa Yıraqda qaldı əsəyim Ağındır o əsəyim Həm əsəyim yoğun səy Ağındır o əsəyim Həm əsəyim yoğun səy Зәңгәр экрандары янына якынарак Ишембай районының Харгай авылында гомер итүче Уәлитова Дилара Сәлимиян кызын сакырабыз һәм уга арналган котлау хатын укырга чыгабыз. 1964 елның 17 мартында ямле яз көнендә Ишембай районының Ишем авылында Сәлимиян менән Минниса Исмәгыйлевтарның гаиләһенә ям, кыт, шатлык өстәп кызлары дөньяга аваз сала. Уга Дилара дигән матур исем бирәләр. Бәләкәйдән шук, шаян, әмма бик тәртипле, тыңлаусан бала булып үсә ул. Мәктәпте бик уңышлы тамлаган кыз Салават каласында крансы һөнәрен үзләштерә. Салават бәла заводында эшләй. Шунда эшләп йөргәндә Харгай авылының иң матур, акыллы егетен Фәрур Вәлитовты осрата. Яшьтәр бер-беренә бер караудан гашык була. Күп тә үтмәй улар сәстәрен сәскә бәйләй. 1926 елда мөхәббәт имештәре булып дөньяга Илнур аваз сала. 1991 елда кызлары Гөлназ Тугыз яшьтәр күп уйлап тормай, кала тормышын үтенмәй, ямле Рәүдәк елгасы буенда урнашкан Харгай авылына күсеп кайта. 1994 елда бик тату мөхәббәтле гаиләле тагыла бер бала туа. Уга Алмаз дип исем кушалар. Дилара менән Фәрур Вәлитовтар тормыштың авырлыгына бер дә зарланып ултырмай, кыска гына вакыт эчендә ул демләп, бына дигән йорт алып керәләр. Атайыбыз авылда эшкуарлык менән шөгыльләнә. Хәзер инде авыл тоткаһы дип дәвам итә хат авторы. Әсәйебез менән бик бәхетле яшәй улар. Уларга карап акланмау мөмкин түгел. Күз генә тимәһен дип торабыз. Ата-әсәйебезне бик нык яратабыз, хөрмәт итәбез. Олы йөрәкле, киң күңелле, кояштай нурлы йөзле, йомшак тәмле телле, көчле рухлыла, дөньядагы иң кадерле кешебез, әсәйебез, өләсәйебезне күркәм юбилей менән ысын күңелдән кайнар котларга чыгабыз. Кадерле безгә һаулыктың иң ныклыһын, бәхеттең иң олыһын, гомердән иң озынын гына теләйбез. Иртәләрең кояшлы, көндәрең аяз, кистәрең айлы, уйдарың якты, күңлең тыныс булһын. Барлык яшьлек тыйган изге йөрәгең, сабыр холкың, барыбызга ла хәсәрлекле булганың өчен һиңә сикез рәхмәтлебез. Киләсәк көндәреңдә сәламәтлектә, моңлыкта, кайгы хәсрәтһез, көлеп, елмаеп үтһен. Безне һөендереп, тормышыбызны ямлап, атайыбыз менән озын-озак яшәргә язһын. Әсәй, безнең мәңге һүнмәс гомер кояшыбыз һин. Һинең һау сәламәт, безгә олы терәк, кәңәшсе булып яшәвең үзе олы бәхет. Тугандарың, балаларың, якындарың килгән һайын тәмле татлы ризыклар бешереп, мул байрам табын әзерләп, һәрберебезне елмаеп каршылаһаң, озатып калаһың. Авыр сактарда ла һин һәрберебезнең якын кәңәшсеһе, олы ярдәмчыһы. Кадерлебез, байрамың котлы, мөбарәк, көндәрең кояшлы, бәхеттең һәр сак түңәрәк булһын. Гомереңдең һәр көнен уңыштар менән каршыла. Һаулыгың нык булып, ердәге барлык бәхеттәрне татырга насип итһен. Без һине бик нык яратабыз. Тауган көнең һәмәк ямле булһын, яшәр елдарыңдың агышы, дәрт дарманлы булһын кыялыңдың, яшәр өчен канат кагышы. Гомер юлдарыңда ак нур һипһен, тауыр таңдарыңдың балкышы. Тын буйыклы күңел күлдәреңдең яшә булып гүзәл акышы. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәше Фәрур, улдары Илнур,
килен Светлана, янсәрдәре Софина, Руфина, кыздары Гөлназ, кияүе Асад, янсәрдәре Эмилия, Алиса, улдары Алмаз, килене Зифа, янсәре Алтынай, яне Арслан. Хөрмәтле Дилара Сәлимен кызы, 60 яшьлек юбилейгыз мүбәрәк булһын. Бәхет, шатлык, мөхәббәт нурларында гына кыйынып яшәгез. Ходай һезне һаулыктан айырмаһын. Якындарыгыз һайлаган ерле бүләк һезнең тарафтарга юллана. Кабул итеп алыгыз. Kadın kızın güzelliği Tinhit kewek hatta iyi handa Gül ses geler hizin üsün yırbız Gül ses geler hizin üsün yırbız Yerlemeyi güzel zatlarısın Nadlı karışılı derdi Bar dünyanın gidey kadın kızı Hüyüp bakan nurlu güzeri Yerlemeyi güzel zatlarısın Nadlı karışılı derdi Bar dünyanın gidey kadın kızı Hüyüp bakan nurlu güzeri Gaylev sağının yağlausı Haklausı aziz bağlahı Bizden bilen ömür boyu Gülgen aşağı buluruz Bizden bilen ömür boyu Gülgen aşağı buluruz Yerlemeyin güzel zatlarısın Nadlı karışılı derdi Bar dünyanın gidey kadın kızı Hüyüp bakan nurlu güzeri Yerlemeyin güzel zatlarısın Nadlı karışılı derdi Bar dünyanın gidey kadın kızı Hüyüp bakan nurlu güzeri Güzel zatlarısın Nadlı karışılı derdi Bar dünyanın gidey kadın kızı Hüyüp bakan nurlu güzeri Yerlemeyi güzel zatlarısın Nadlı karışılı derdi Bar dünyanın gidey kadın kızı Hüyüp bakan nurlu güzeri Укытусым, гаҗәп олы мәгънә, ябай гына шы бер һүздә, кояш булып балкый һинең исем, укыусыңдан калган һәр эздә. Ишембай районының Хайран авылында яшәүче, олы хөрмәткә лаек ветеран укытусыбыз Корбангалиева Сәрия Таһир кызын юбилее 75 яшы менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз дип башлана был котлау хаты. Барлык гомерен балаларга тәрбия һәм белем бирүгә багышлаган Сәрия апабызга
исәнлек, һаулык, гаилә бәхете, балаларның, ян-янсәдәрнең олы хөрмәтенә төренеп, озын гомер кисеруен теләйбез. Укытучы һүзе нинди генә телдә әйтелһә лә, олы хөрмәт һәм ихтирамга сыналып яңгырай. Һәр кемне безнең йөрәгендә ул кадерле, газиз кешеләребез рәтенә куела. Мөгъҗизәләр тудырысы галимдәр дә, хисләреннән йыр яһаучы шагыйрьләр дә, батырлыкта тиңдәше юк геройдар да, сәхнәләрдә балкытучы артистлар да, бөтәһе укытучыга бурыслы. Хөрмәтле Сәрия Таһир кызы, без дә һезгә бурыслы, хөрмәтле укытучыбыз. Без һезгә матур киңәшләрегез, хәсәрлегез, гадел баһаларыгыз, кызыклы дәресләрегез, сикһез һөюегез өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез һәм сыдамлыгыз алдында баш иябез. Үзебез инде күптән олатай өләсә булып үтсәк тә, һеҙҙең аҡыллы кәңәштәрегеҙгә һаман да мохтаж әле. Безнең ҡәҙерлебеҙ ғүмере буйы районда үткәрелгән төрлө мәҙәни сараларҙың уртаһында ҡайнап йәшәне. Спектаклдәрҙә, төрлө ролдәрҙә яҡшы итеп уйнаны. Күңеле, йөрәге менән шағирә лә ул. Хөрмәтле юбилярыбыҙ, һеҙгә ҡурай моңондай ыҙын ғүмер, имән ныҡлығы, иң мөһиме һаулыҡ теләйбеҙ. Йөҙҙәрегеҙҙән матур йылмайыуығыҙ бер ҡасанда китмәһен. Ак бәхеттәр менән атһын таңың, ҡояш көлһөн һәр саҡ йөҙөңдә. Теләктәрҙең ихлас изгеләрен без теләйбеҙ тыуған көнөңдә. Йән рәхәте бирһен Хоҙай һеҙгә, тән сихәте бирһен ғүмергә. Насип итһен оҙаҡ йылдар шулай, бергә Сәрия апай оҙаҡ йәшәргә. Иң изге теләктәр менән ҡәҙерле кешеләрегеҙ Флүрә, Зөлфиә, Альфира. Хөрмәтле Сәрия Таһир ҡыҙы, тормош ауырлыҡтарына бирешмәй, яҙмыштың ҡар бурандарын иңә килгәнһегеҙ, лайыҡлы тормош йылын үткәнһегеҙ. Һеҙҙе халыҡ ярата, хөрмәт итә. Туғандарығыҙ өсөн һеҙ хөрмәткә лайыҡ кеше. Хоҙай һеҙҙе һаулыҡтан айырмаһын. 75 йәшлек юбилейығыҙ ҡотло булһын. Туғандарығыҙ, яҡындарығыҙ, уҡыусыларығыҙ, ауылдаштарығыҙ һайлаған йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Uҙап ҡына барған был
Хөрмәтле ярымың һөйүсе дуҫтарыбыҙ, ошоноң менән йырлы бүләк тапшырыу тамам. Ошо көндәрҙә үҙҙәренең туған көндәрен, иҫтәлекле ғүмер байрамдарын билдәләүсе телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙҙы тағла бер тапҡыр иҫтәлекле ваҡиғалары менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Яҡындарығыҙ һайлаған йырлы бүләк һеҙҙең байрам табынын яҡтыраҡ, йылыраҡ, күркәмерәк итһен. Һеҙҙән хаттар, шылтыратыуҙар көтөп ҡалабыҙ. Экранда күрһәтелгән телефон һандарына шылтыратып, яҡындарығыҙҙы ғүмер байрамдары менән ҡотларға ашығыҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ. Бас намазға қардаш тұраза, Müslüman dindanın saklasın. Hak tegelem kuşkan kamelini kıl, Bir koyşanda dinin satmasın. Kardeşim tut uraza, Müslüman dinin sakla, Rahmetli bul Allah'a, Koyşanda dinin satma. Kardeşim bas namazga, Kıybla yağına para, Rahmetli bul Allah'a, Şunday matur dünyaga. Birleşmesin dünya lezzetine, Satma canın kuşka aldanma. Secdelerde ütkör vakitini, Rahmetli bul büyük Allah'a. Kardeşim tut uraza, Müslüman dinin sakla, Rahmetli bul Allah'a, Koyşanda dinin satma. Kardeşim bas namazga, Kıybla yağına para, Rahmetli bul Allah'a, Şunday matur dünyaga. Min Müslüman deyip yürüp gene, Jitmeyeli din kardeşlerin, Canın tenini bilen gaybedet kıl, İzgi bulsun yürgen yolların. Kardeşim tutur aza, Müslüman dinin sakla, Rahmetli bul Allah'a, Koyşanda dinin satma. Kardeşim bas namazga, Kıybla yağına para, Rahmetli bul Allah'a, Şunday matur dünyaga. Rahmetli